Nawe MCA wa Buthuguchi Central Douglas Muteano orite biashara bakariene guchokera kuri ugoti nyuma ya stima guchokwa thokone umuthiene jwa mwaka muthuru. MCA ujo nari agukania biashara baba kuri ugoti kiri thirikari ya kaunti mwanka ndiria mateta jao jagachwirwa ntaira biashara baba ni bataririte gikeno kiao na kuga nande bakomba kurita ngugi ciao na uthu na kinya ukaria bukagira kinya nkuruki. Ugabuteria license mwankare ya response ikoneka thoko eriko gwita yari gwitania manto jau gutera license tukaria mwanka thoko eje ekirwe stima yari migambo ya MC wa Buthuguchi Central Daktari Douglas Mutea tariki 6 mweri jwa 12 mwaka muthiru aria gwatanite na biashara bathoko ya Kariene kuria kuri ugoti bakiuga mabatara jau jati kuingwa indi narwe MC uju kairine tete biashara ba kuboria nandi ni untu thina ya wira nene ya stima na niracokerwe bambie kuri ugoti kaire akiuga mabatara yu jange jakaingura ntuku igwita na akiadia mukarigite wa thoko eje ni betikirite kuri ugoti twale thina stima na thina stima ni coberwe au am very right na ngugi bwega sana bwana ngaba nontu twale thina stima almost 5 years nontu nyala the yomera the old regime itwari na waja na stima ichi ombere ukaraite kubwa lakini ngaba na wetu vindi yewe ishirachokere respect ukagetinya muntu mwoti gwatelete ogo ti wantu beto kenda buito rango gisia tuomba kuthithia stima ici ciomba gucoka na karibetu kana karibatho kwekariene ibakugwa bagwiritwe the last time renda areaja indaberie tukaria ugoti nontu bwa thina uchi akarite for a long time ndabera tiambite nkaba shugurikire it is obvious ndiretere na ndona ndatwa shugurikana stima chiomba kwija na aru to yatwarania na kariba Kariene market na touga na ande nontu bwa service kwambiria kwa delivered na nyabongo iba kuona na iba tugwa tugwiritwe ndabera atwambirie kuri ogot ntuko ira chibatere kuriwa that is Monday, Wednesday na Friday nikenda at least kinya stima ichi gwikirwa atuma kwithwa tukia something rikari kenda yomba kwenderea Nkoroki MC Muteano ugite tagerera kuri ogoti rigatetheria nene thirikari ya kaunti ya Meru kuingia moto jojo kuthurania ogoti omwanka kende komba kuria marandu na kinya kureta mirandi ya witi na mbere matureni itukumea uma thirikari ria rathira most of the thokos ira nyingi ichiatigire kuri ogoti nontu service delivery ni ari kwa poor na it was their right bomba gutiga kuri those taxes lakini thaiji tukuona ki thirikari mama a lot of services ichiokinyira the common mwananchi na inya mwananchi wengwa na kuigwa gwiritwe kwambiria gucokia nkatho kiri thirikari na ingwitigia tumi ukona twitikaniritie na kariba batho kwekariene bambiria kuga kinya twingo tukagera gantu kidogo at least thirikari yomba kuran na ingwitigia through this initiative thirikari komba kuona mbeca yombe kuria marandu yaje najo mbe gusupport governor kana thirikari yetu tumbe kwithwa twire aga those taxes nikena mantu jetu yomba kwithwa yakiagira na muthiene Daktari Muteano urite atongiria bagi siasa gutiga siasa cia kugokania mwana wa Mumiru kiri siasa cia mwigembe na mwimenti akiromba ngwataniro kiri kona cionthe cia Miru antu jegie division ya Meru tutikwenda batu turia kariba abo Buthuguchi Central tulienda antu bagwatanire bonde thai mama reo niro nguigwa antu bakiaria mantu ja nyambene na imenti tutikwenda those issues ciomba kwithwa chike ine thirikari ya mama uria uthi tayari gwitania na thirikari ya mama na kare kando sisi tuendelee na maendeleo ndio watu wetu waweze kufurahia kuma Kariene wandini ya Buthuguchi Central gicigo mbungi ke Central imenti nkiripoti ratito Sheweru ria kwa rito ni Mutugi Kare